komentar mog stručnog analitičara je bio šta rade ovi golmani. Pa nastavi slobodno. Pa dobro, ok. Malo dok ovo pratimo sve. Pa već sam par puta naglasio, nije isključivo njihova krivica jednostavno. Danas u tom nekakvom modernom nogometu traži se to otvaranje od vratara. Često puta oni tu nemaju rješenja jer im igrači ispred njih to ne omogućuju. Onda treneri imaju neke zahtjeve pa se oni tu malo pogube da pogledaju lijevo, desno, neko slabije primanje i vrlo često se zadnje vrijeme dešavaju greške. Onda su oni na tapeti, ali kažem, problemi su malo dublji od tog svega. Pričaš sa vratarima, pogotovo onima koji su se ostavili umirovljenima, oni su onako dosta alergični na to spominjanje igranja nogom i stavljanja toga nekako u prvi plan. Gledaj, vratar bi prije svega trebao biti one kvalitete vratarske. Naravno da danas je moderno da znaju igrati nogama, što bi bilo normalno. Ipak igra se naziva nogomet. Nisam ja apsolutno protiv toga, ali ne u svakoj situaciji. Recimo, nekad ti protivnik izađe u dobar pritisak, trebaju prepoznat taj trenutak pa odigrati nešto drugo nego što se inače zahtjeva. Ali kad imaš uigrane akcije, ako napraviš 3-4 puta izlazak od vratara, onda zaista možeš napraviti višak već u svojoj prvoj trećini. Imaš višak igrača u napadu, ali kažem, evo, često puta su oni žrtve toga svega. Nekad zaista taj trenutak nije pripremljen i jednostavno morali bi reagirati malo drugačije. Chelsea je početkom ove godine promijenio trenera. Kako gledaš konkretno na to? Jer nekako sam dojma da je Maresca ipak napravio dobre stvari s njima. Na kraju krajeva ako pogledamo u kakvom ih je stanju zatekao i u kakvom ih je ostavio, da li je sve jasno? Pa jasno je sve, samo što je danas su svi kratke pameti i traže se neka ad hoc rješenja. Da li je tu trener uvijek krivac, da li se nakon tog trenera dešavaju stvari. Možda nekad kratkoročni da, ali opet sve to skupa ovisi o energiji u klubu, ovisi o dugoročnoj strategiji i podršci. Znači, što se tiče Maresca, on ima jako velik problem jer jednostavno nije mogu odlučivati o nekim detaljima koji su jako bitni za trenera u trenažnom procesu. Jednostavno imaju to nekakav board iznad sebe koji su odlučivali recimo koliko koji igrač treba biti u pauzi i kad će biti spreman za igru i kad će ući u trenažni proces. To se jednostavno, naravno da se treba dogovarati sa liječnikom službom, ali to su neke stvari koje ti zapravo ubijaju autoritet i ne možeš jednostavno se nametnuti. Meni je žao što to tako moram reći, ali zapravo najveće iznenađenje ovog vikenda je ta pobjeda Manchester Uniteda nad Manchester Cityjem i to možda dovoljno govori o tome u kakvom je stanju zadnjih godina Manchester United. Pa je, ti si rekla sad najbolje u uvodu. Jednostavno, kad ovakva utakmica pobjede u derbiju 2-0, moram reći, apsolutno zasluženo. Igrali su jako pametno, agresivno, bili su kompaktni kao da je Kerik već neko duže vrijeme tamo. Ali evo, kad pobjediš 2-0 na svom terenu i to odjekne ovako u nogometnim krugovima, onda zaista si u pravu kako si to rekla. Ali evo, kažem, možda slijede bolji dani sad nakon ovoga, ali isto ćemo vidjeti da li je to samo u startu da nova metla bolje čisti ili će se to održati. S druge strane, novi trener već u početku ima prefiks privremenog, tako da pitanje i te situacija je ozbiljna. Pitanje koliko će ta ozbiljnost tog prefiksa donijeti Manchesteru sad. Šta dalje slijedi? Puno su lutali u zadnje vrijeme. Ja sam očekivao recimo da će Amorim, s obzirom koliko su ga platili, kako smo dali ovlasti, da će imati malo duži staz, ali jednostavno na kraju puklo i u njihovim odnosima i u rezultatima. Ja bih rekla da je možda imao čak i predug s obzirom na rezultate koje je isporučivao. Na kraju je napustio Englesku uz dosta bogatu otpremninu, spasio i sebe, a vjerojatno i klub. Michael Carrick, što si rekao, ima status privremenog trenera, međutim privremenog do ljeta. To bi kod nas, na primjer, bio jedan od dužih mandata. Pa ne bi sad, gledaj, kako kod nas ide zadnjih godinu dana, mislim da ide na bolje. Što se tiče HNL-a nije bilo zaista puno promjena. Mislim čak najmanje u zadnjih par. Ti to bolje pratiš čak od mene, a što se tiče Kerika, gledaj, imao je jako dobre 2 sezone u Middlesbroughu Championshipu. Dugo godina je bio kapetan Manchestera, ima nevratan broj trofeja, znači poznaje genezu kluba, poznaje karakter. Trenirao ga jedan od najboljih trenera svih vremena, Alex Ferguson, tako da vidit ćemo. Ja mu želim zaista sve najbolje, jer evo, ipak ja pamtim Manchester iz nekih ljepših vremena. Da, Sir Alex Ferguson je bio na tribini na ovoj utakmici. Vidjela sam negdje snimke onako sa osmijehom na licu. Kod Cityja, nažalost, nema naših u kadru. Obojica su ozlijeđeni. Posebno brine ta ozljeda Joška Guardiola s obzirom da se tu predviđa dosta duga pauza. Pa mene brine i Mateova ozljeda, ali jednostavno već dugo nije u ritmu. To je igrač koji nam apsolutno treba, koji ima i kvalitetu, i dubinu, i motoriku, i iskustvo.
Da, nisam mislila na taj način, Da, nego da, će zbog da, toga znam, što će se on šta brže si mislila, vratiti, da, bar bi da, trebao. Da, pa vidi da li bi trebalo, evo sad te su ozljede nažalost učestale. Htio sam reći da nam zaista puno znači u kontekstu toga da je bio na zadnja 2 svjetska prvenstva, bio jedan od važnijih kotačića. Za Joška ne vrijedi trošiti riječi koliko nam je bitan i obrambenoj taktici, koliko je bitan u tom nekakvom build-upu, iznošenju, osjećaju za prostor, tako da u prekidima, što je jako bitno u današnjem nogometu, zaista se nadamo da će biti sve u redu. Nemoguće da će ta ozljeda biti prije sanirana od predviđenog, jednostavno puknuća kosti. Zna se da je to između 4 i 6 mjeseci, ali evo, nadam se da će napraviti tu pripremu dobro što se tiče organizma i da će se vrlo brzo vratiti u trenažni proces kad bude to zdravstveno stanje dozvoljavalo. Arsenal nije iskoristio ovaj kiks da se još više odvoji na ljestvici, premda za sad mogu itekako biti zadovoljni s tim pogledom na samu ljestvicu Premier lige. Nije bilo golova, a međutim nije baš bilo ni nekakvih velikih prilika, svega 3 udarca. Apsolutno Arsenal može biti zadovoljan. Mislim da mi je neko to ponudio u startu sezone da bi to prihvatili objeručke, ali kad gledamo u kontekstu ove zadnje 2 utakmice doma sa Liverpoolom 0-0, sad sa Nottingham Forestom 0-0, gdje je City kiksao, znači mogli se odvojiti i biti malo ipak opušteniji. Jednostavno čini mi se kao da mi je bilo najbitnije u te 2 utakmice. Nisu preuzeli dovoljno rizika, nisu igrali onu igru kao što Arsenal zna i jednostavno kao da mi je bilo najbitnije ostati neporaženi i da ta prednost bude ipak osjetljiva kao što je 7 bodova, ali vidjet ćemo kakva će biti situacija dalje, jer City je sad ušao u nekakvu, ajmo reći, krizu sa nekakvih. Zaredali su dosta remija, iako su 13 utakmica bile bez poraza do ove utakmice, ali opet oni će se sigurno podići u tim svojim nastojanjima za trobod, tako da mislim da bi možda Arsenalu, nažalost, volio bi da nakon toliko godina osvoje prvenstvo mogli se ubiti u glavu ovaki nastup i pristup. Kiksao je Liverpool ovog vikenda, doduše oni već jedno dulje vrijeme nemaju nekakav kontinuitet, pa možda to i nije baš neko posebno iznenađenje. Pa jednostavno kod Liverpoola cijelo vrijeme ona priča, znači nikako da uspostave balans, nikako da svi igrači dođu u formu u isto vrijeme. Oni imaju ruku na srce svakih mjesec dana, neki igrač malo eksplodira, drži ih na nivou, sad je to Wirtz, ali jednostavno nije dovoljno za nešto više trenutno u Premier ligi. Imali su priliku za vodstvo već u 32. minuti kad Soboslaj nije iskoristio taj kazneni udarac. Opalio je onako zbilja, bi bila bomba da je ušla, međutim odsjelo je na vratnici. Ne događa mu se to često, evo, tek drugi put u životu. Pa tek drugi put u životu, da, ali evo, hvala Bogu ne imamo prvi put. Pa će se naviknuti. Vidjet ćemo, ili će ga ipak krenuti kako ga je išlo i do sada.